Assalamu алейкум, YouTube көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр, туугандар. Сатууда мына ушул Байсун деген кайманат бар. Өспүрүм чыгат сатууга. Жаска кунан чыкмай экен. Мингиге үйрөтүлө кел өспүрүм. Узундуктарын карагыла, өтө узун, бакубат туугандар. Тайдын сооруларын көрсөтөйүн, чатка аяктарын. Жаныбар. Сооруларын караңыздар болот. Так. Başına gitti. Canlar. Arkalar ötü gelişken de mı? Çatka ayak sorun karağılar. Çok tıkın. Az köküröğün daha bir görsek vereyim. Köküröğü tüylenkliklerin karağılar. Köküröğü dağı tolu. Kazıkları taza. Cevçisi jakşıtaydın. Kutuğolu. En soluk. Öspürüm aksı da tuğan. Aksı da tuğan. Tak. Karoдағы жақсы кетті жануар. Жайында. Адрес Ақсыда туғандар. Қырғызстан қоңшы өлкөлөргө доставка бар. Базына келсек, базы $3000 туғандар. Бойы 57 тегерегі туғандар. 1.60-ға biraz жетпей қалады екен бойы. Жануар өспүрүм. Байсун. Фигура Байсундун эле өзү экен туғандар. Адрестер айтылды, баалары айтылды, номерлерди астына жазып калтырабыз. Кимге жаккан болсо номерлерге байланышка чыгасыңар.